من بجێ me biçin bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê bi awayekî zindî berdevkê YPG Birêz Nûrî Mehmûd mêvanê min e Birêz Dembaş YPG bi awayekî fermî daxwaz ji hikûmeta Sûriyê kir ku hêzên xwe bişîne min bicê û herêmê da ku rê li ber gef û êrîşên Tirkiye bêgirtin. Gelo hikûmeta Sûriyê bersiva we bi çi awayî daye? Bersiva vê daxwaza we bi çi awayî daye? Evar baş em wekû YPG me ji raya giştî re daxuya kirin ku wekû YPG êdî hêzekî me min bijdatine ye wekû dizanin çend mehên berî niha em ji herî dawî me müsteşarên xwe jî ji hindir min bijê vekşandin ji ber ku me dît ku meclisa min bijî askerî êdî divê qudretê de ku parastin yan jî seytere li ser ewlekariya min bijê bike. Ji bo vê jî em artêşa Sûriyeyê wekû artêşekî desturiyen artêşa Sûriyeyê dibînin ku ev hetanha jî wacibê wî naye desturiyen ku parastina yekpariya axa Sûriyeyê bike. Îroj li milê min bicê û Bakurê Sûriya bi giştî xetariya dagirkerî heye tehdîdekî pir cidî ji alî Serokkomarê Tirkiyeyê û Partiya wî ne AKP bi îstîqlalkirina nasnamaya Tirkiyeyê û nasnama artêşa Tirkiyeyê ku dagir bike wê derê heye. Ji bo vê em dibînin ku gerek dike artêşa Sûriya bi wacibê xwe destûrî rabe li gor qewanîn û mewasîqên navnetewî meselên dîtir, meselên demokrasî yan jî meselên destûrekî nû di hindir Sûriya ev meselên piştran mirov dikare li ser bisekine. Baş e Birêz yanî doh ji xwe artêşa Sûriyê ha hikûmeta Sûriya ragihandî ku ew çûye nava min bicê. Lê Amerîka got ku ti artêşeke Sûrî neçûye nava min bicê li aliyekî din jî Rûsya dibêje ku artêşa hikûmeta Sûriyê çûye nava min bicê. Rastiya vê rewşê çi ye û ew rêkeftina ku çê bûye navbera we û hikûmeta Sûriyê de navbera encûmena leşkeriya min bicê hikûmeta Sûriyê de bi çi awayî ye bi navbênkariya kê ye? Li gor malumatên li cem me hene ku artêşa Sûriyeyê xwe amade dike û derbasî hinek noqteyên ku li fasilin di navbera Minbic û Dir'il Furat yan jî navbera hêzên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê de cihên ku hatine dagirkirin ji milî dewleta Tirkiyeyê ve derbasî wan noqtana bûne. Artêşa Sûrî di nava bajarê min bicê de tineye li gor malumatê li cem e hetan Wê biçin nava bajarê min bicê yan tenê wê li wan hêlên sînorî bimîne? Na tiştekî vî rengî tineye hûn dizanin ku wacibê artêşan parastina yekpariya axa welat ji li hember êrîşên derve. Ji bo vê artêş wê çima dakeve nava bajarê yani tê karê artêşî di nava bajarê de tineye û her wiha meclisa min bicî askerî jî ne di nava bajarê de ye. Esas hêzên ewlekariyê hundirîn evên parastina hundirê bajar dikin. Erkê artêşê ew e ku êrîşên derve li hember êrîşên derve parastina yekpariya axa Sûriyeyê bikin. Ji bo vê te hebûna artêşa Sûriyeyê di hindir bajarê min bicê de yan jî di gundên min bicê de tineye tenê dixatin fasıl da pêwîst dike ku hebe. Baş e Birêz Mehmûd te jî amêje kir hêzên ewlekariya navxweyî li min bicê dimînin. Lê tanha ti hebûna hêzên hevpeymanan li nava min bicê heye ti vekşandin çê bûye? Hûn pirsê tekrar bikin wê baş e deng ne Pirsa min ew bû ji bilî hêzên ewlekariya navxweyî ku li min bicê dimînin hêzên hevpeymanan tanha li min bicê hene li pêgehê xwe ne ti vekşandin çê bûye? Na hetanha hîna programê vekşandina hêzên tehaluf duwelî çên nehatiye pêkanîn hetanha programa vekşandinê rengekî emelî derneketiye tenê qarara ku vekşandinê heye lê velê hetanha ji bo vekşandinê ti qerarekî ku emeliyan tiştekî ku pêk tê tineye hetanha hêzên hevpeymanê di noqteyên xwe de ne cihên ku ji bo parastina Roj ava Bakurê Sûriyeyê bikin berdewamin. Telefon qutbu.
باشا برز بحثاوية كتكرن كو هيزن أمريكي دس بفكشاندنة كرنا بشتي بريارة سروكي ولاتي دونالد ترامب يا فكشاندنا هيزن خوجناوا سوريا وروجافاي كردستان بقشتي قالوا فكشاندن جكي جان خالان جكي جان نقطان تشيبونا وچكين خوين جران لقل خود دبن يانجي جبو هيزن هسديد هيلا حتی ها تو وکشاندن چه نبویه پروگرام وکشاندن هینا حتی ها جبوی هزین امریکی نهاتیه ده همان دمه دا او چکن که آنی بون شخوا جی چک زیده تر زخیره بون او زخیرانه جی لهمبر ترور داعشی هاتن بکار آنین و حتی ها ده هجینی دا تن بکار آنین جبوی حتی ها هزین امریکی وک ارتش امریکی devj noktayên xwe bernedane cihên qaîdên ku têdane hetan hat têdane hîna dest bi programa vekşandinê nekirin. باشا لي جالك ديمن هابون تواهيا دنياي اجانسن دنياي ديتن شوا كروانين تشكين لشكري والافين لشكري واوتومبيلن بيشكتين امريكي درباسي نافا روجافاي كردستان دبن او هيز وبميرن جبوا او الاف يانجي وامريكا الجل خببه او silah yani او ذخیره کو هزین امریکی آنجی کوالسیون درباسی باکوری سوریه روش آوا کرن او silahana dışarın lehember terörü de hatın bikar anin و وکون زنن انجام پر مزن ترور داعش تنه بونو حتی هاجی دهجینه دا هینا شر لهمبر ترور داعش بردوامه اف ذخیره کو درباسی باکوری سوریه بون شخو اوانا دوار دشردا هاتن بکار آنین جبوی و سلاحی کو وگرینن ته سلاحی کی ولی تنه کو وگرینن باشا اف جبو دورا من بجيبو هزن حكومتين هال دردورا من بجيل هلا السينورية لسر داخوازا يباجيبو ليه جبو دورا روش هلاتي فراتي تري كفتن تشيبو يلقى الحكومتي تشتكو داخويانيا يا فرمانداريا يباجي دهبو يعني تشتكو ام جرايه گشتيرا دبيجن وايه ت هف پیمانک نوبریان جی اتفاقیه کی کو پیشکتیه تنه مثلا بحثا ارتشا سوریه کریه کوره یک پاری آخا سوریه لگور دستور سوریه پک بینه یعنی ارکاخا پک بینه جبوی و یه پگه بری دمون بجه دابو آلیکاریا مجلس همون بجه عسکری کربو آنها اویا یه پگه نلوی داره جبوی و هبونه ارتشا سوریه لوی داره و باش به دوی چرچوه ما او کریش بوی و یه پگه لسر ناوی من بجنه آخفیه یعنی یه پگه تنه دعوا که بیرنگی جبوی رaya گشتی کریه جبوی ارتشا سوریه کریه و گل من بجه و مجلس عسکری یا من بجه يعني دبكو او تشارغوشين او لكاريين لقامشلو هيا ين لحسكي هيا كوين حكومة سوريا برفره تربي بندروجين بيدا فهم نبو پرس چاردی تکرار بکرد رسام الأبو يعني دبكو لباجارين قامش لو حسك يكون ها مربع أمني الورهية دبن دستي حكومة سوريا دا يهزن حكومة سوريا دبكو أو تشارغوشة أو لكاري برفره ترببا سردستيا هزن حكومة زيادة ترببا لوان هردو باجاران اویا پرسک بالکشه یعنی چما وی برفره ببه یانجی اگر چارەسەریەکی کی سوریه بگیشتی چارەسەریەکی کی سیاسی دموکراتیک دمکو بچکرین بگومان همو باجار سورینه به محافظه کردن سر ناسنامه کردی و همو پیکاتین دهندر سوریه دا دمکو ما فهمی مکونات دهندر سوریه دا بگرتن بن گارانتی دا ویچای بگومان حکومت کی سوریه دموکراتیک تکارل هر داره هبه لبالي اف مربع امني يكون بحث تكن نمجرى قوتنية اما ارتشا سوريا ارتشا باراستنا رجيم زيدتر gerek ki yekpariye aha Suriye و geli Suriye و imkanın Suriye بپاريزه بس من يا داوي او برز نوري محمود يعني هزن امريكي اگر فكشن لغوري اگاهين للجموة وبچاواي فكشن وبري خوبدن وبكيجان ري فكشن وبري خوبدن كيجان ولاتين جيران براستی yani hezin Ameriki مبهو در شر ترور داعش کر
استراتژین ما هبون گرکتی کرد که هینا ما بردوام بکراب تایبت جبوی تنکردن داعش به تمامی که هینا داعش تنه نبویه خلاص نبویه هر وها جبوی استقرار سوریه ام به هفدورا کار بکن حتی نه دوار عملی دا هینا ویا بردوامه لبلی وکو بریارک درکتیه اف بریار هینا پک نهاتیه یعنی السروینا تخب تاندن احتمال دمک درجی بکشینه لبلی و هزین امریکی کروا هرن اویا مجارکی کو گریدای هزین امریکیه تو او ما لسرتنه باشه گلکی سپاس برز نوری محمود بردف که یپگیش باجار قامشلو تو میوانی ما بو زور سپاس